Jangan lupa subscribe Wanganga Ridwan Channel 65 tekan lonceng like. Jangan lupa subscribe Wanganga Ridwan Channel 65 tekan lonceng like. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si takip mesra suran ri acara tasawuf versi baca-baca yang menapasi oleh Wanganga Ridwan Channel 65 mamare panangkamana kinalapak baraka pakamase oleh pangalau subhanahu wa ta'ala sesren panangkamana kisiruntur ri acara tasawuf versi baca-baca yang menapasi Wanganga Ridwan Channel 65. Jadi sini seru-seruku ya prasakrepi Wanganga Ridwan Channel 65. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih saudara memuarai Wanganga Ridwan Channel 65 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Dan untuk seseruku ya dek na prasakrepi Wanganga Ridwan Channel 65 memuarai pada saat sakrepi saudara memuarai Wanganga Ridwan Channel 5 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Dan untuk para donatur ya lemak donaturku Wanganga Ridwan Channel 65 ajak total lupa surat kiringiku donatur resus ya lemak donatur ajak total lupa surat kiringiku nomor rekening atas nama Lili Susanti Bambe RI di nomor rekening 4881010136565537. Jadi pak calling nomor rekening sesuai di nomor rekening atas nama Lili Susanti Bambe RI di nomor rekening 4881010136565537. Jadi ro lemak bere atau mentaji pembahasa surau ya atau nafak baraka atau kupureta pakai gaya sesuai buat ditonta pakai dan tentunya pada tahun mentaji pembali mentai tahun donatur ya harus sesuai pak baraka atau maka data pak batuna untuk sini sesuaiku ya pro pakai manangi ya gaya sesuai memarana baraka kiki oleh pengalau subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk sini sesuatu kasih sesuatu ngelawalak yang hari itu baca-baca narikong kata nak kena tamang-tamang atau kesuruh seseorang sama kedai sesuatu mau atas adikuna tamang-tamang tena dari sepasoroi yang seseorang yang memarin apa baraka kepada pengalau subhanahu wa ta'ala seseorang nak ditokin aja jingi. Dan tentunya untuk para penonton Wanganga Ridwan Channel 65 pasti mata jarum itu peta seseorang pengalau subhanahu wa ta'ala nasabab lekutom itu peta nang kata lain aja jing kita lagi baca-baca seserang namun dibaca politik seserang aku digaga tepat tak ada lain aja jing seserang nasabab perkutuam itu tepat nang kata lain jaji seserang ya sengaja baca-baca seserang. Jadi untuk sini seserang udah aku kata nak kenapa kalau seserang tak pada cingin napas tetap paresa napas kalau seserang nak aku boleh abioi jari abio tak kata nimi ro atau aku bilang pilih-pilih tak kata nimi atau aku boleh tahu napas tak boleh tahu tak kata ni seserang nampak ku loki malam mediana malah ni wae si kaca nampak malah kepisau nampak ta japi kro atau lasuna taala dua lasuna celah atau lasuna putih seserang naku kanyaro barak-barang seserang napero ta japi ni kata kenyi nak kulit gagapi seserang jar ta pakai atau lelen na seserang kuburan seserang ta japi ni nak depak japi na seserang tatar napas tak kita seserang nampak ta japi maka dibacaan seserang. Bismillahirrahmanirrahim. Tubuhmu Muhammad nyawamu warkeng pengalau subhanahu wa ta'ala soroko engkatu onromu tanya bolamu li sunori bolamu pakka coek boleh teman nesai salai bola tubuh nyawa yanu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alaiku marajai mancurko barakala ilaha illallah kumpayakun. Jadi pak kolik bacaan seserang maka bacaan seserang. Bismillahirrahmanirrahim. Tubuhmu Muhammad nyawamu warekeng puang Allah subhanahu wa ta'ala soroko engkatu onromu tania bolamu li sunori bolamu paka coek boleh teman nesai salai bola tubuh nyawa yanu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alif marajai mancurko barakala ilaha illallah kumpayakun. Jadi pak kolika kita lu seserang memarna pak barakaki seserang maka dibacaan seserang. Bismillahirrahmanirrahim. Tubuhmu Muhammad nyawamu warekeng puang Allah subhanahu wa ta'ala soroko engkatu onromu tanya bolamu li sunori bolamu paka coek boleh teman nesai salai bola tubuh nyawa yano Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alaikum maraja mancur ko barakat la ilaha illallah kumpayakum.
Jadi na susur na bacaan aku pura ni makro susur talan na roga freta japi wai gato anta parating mata naku wai susur na patapinungang naku ya to serosek di susurang lasunae naku ane erta pakai sapai kedate tujuh nomondo biasa tuh ya na tuh na biasa teh kera-kera tau maga susurku korona pemesut ku disabah insyaallah. Jadi ya to si kedua susurangnya ya mutoma pak japi tama-tama kung kare kita nak kena tama-tamang ya to susur kita cara maku tomaron na malani mediana lasuna malah toki gawae naku pura ning susur ta paresta tina pas ta paranero ku pole abi-abi ta pake karawe ku tahu susur ngapule ngena atau to nasaba ya royon rumah parisa susur pereta parisa prosusuran ta pece nyawata ta tarna pas ta pece nyawata apa nasaba alusul melok tauloi aku berani makro susuran tak peserta atau aga pasti mata jaran tepat alori pengelau subhanahu wa ta'ala seserang nah sebab boleh kutom itu puang pasantren oleh naja jingki nah sengites dan rengkit dan runtuna si dan rengkit atau si siap patah tongki asana aku kan yang pakar seserang dapat udah nih dapat baca seserang makadai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman nesai asam memonok rilinoi ria sengalusu isengi misetoki soroko engke datumu tudamak kadera ulawang kutamak pole tanah api angin wae soroko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hancurko sabak la ilaha illallah kumpayakung. Jadi pak koliki seserang kada bacaan seserang. Bismillahirrahmanirrahim. Teman nesai asam memonok rilinoi ria sengalusu isengi misetoki soroko engke datumu tudamak kadera ulawang kutamak pole tanah api angin wae soroko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hancurko sabak la ilaha illallah kumpayakung. Jadi pak koliki seserang kada bacaan seserang. Bismillahirrahmanirrahim. Teman nesai asam memonok rilinoi ria sengalusu isengi misetoki soroko engke datumu tudamak kadera ulawang kutamak pole tanah api angin wae soroko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hancurko sabak la ilaha illallah kumpayakung. Nah kuburan makro sesurat talan erlasune sesurat si bawah atau kuai sesurat perata pada tengon ero pisau tak gesek wewe apa ting matana pura atau rekel langsung ero lah sudah terpakai sapa-sapa surat makro insyaallah tu sorok muat surat apa aja muat. Jadi tentu nama mari nak barakah kiki sabah ya kuang sesurenge media mia senam boleh kutoma pengalau subhanahu wa ta'ala nak aja kita lah baca-baca makro sesurenge dan tentunya sini nero pura makai guna sesurah mamari nak barakah ki aku ngawak barakah na sesurah aja tak lupa makir ku donatur rena sama kamatur kanina makir ki namun ni cede yang penting makai guna sesurah nasabang katona tupak batu na tak guna mamari nak barakah ki apa nasabak namu tu tak pakai bami sesurang sistem tak kena gratis sesurang iya tetap itu na kenai pacerak na maka te pacerak na ni harus sesurang donatur ni no ditarik kegunaan daripada tak sesurangnya perluangi nah sebab mi kata sesurang tak pakai gunangi na pakai bami na semi cule-cule sesurang dek sesurangnya pakai guna kemata mungkin nasabak boleh kutom tetap tanah kena janji ke sesurang. Nah sahabat saya selaku admin juga minta maaf sebesar-besarnya sesudah kung kada tak salah kadang pedampak kina sahabat to biasa mi tentu na dena boleh ku kesalahannya aku dena pada idik mana sahabat idik tomit na boleh nak katakan like kesalahan sesurang jadi melok dampak memang nak marahnya boleh capa aja lah tu capa gemet tak tetap capa aja tak aku kata salah saya tentunya dari Penganga Ridwan Channel 65 minta maaf sebesar-besarnya nak kekongka ada salah dengan ucapan terakhir dan tentunya saya bila dan pemarah aja seserang ucapan terakhir pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.